Kapitan Inteng! Yes, nag-replyan di katiks ko balasang. Ay, urayak pa'y matireply diya ka, chat-chat ko nga buyakat. Ha? Nagadoa ka chat dita? Apay abakit ti pinilim? Isugayam ti adya. Ha? Anya ti arami din yaw, dito'y paradaan yaw. Sus, Uy, nakabanikas ni nanatuyang. Ah, may apay nga agungungot diya ta nga buyakat. Apay anya ti basolta nga ta. Ay, abay ka day nanatuyang. anya! Agronda kayo inton rabi ay wano saan? Uy, Ha? ay sungbata man langan. Ay, kwa nanatuyang. Agronda kayo! Wala ko nam chip ta, pumanaw kit didyatan. Makapanervyos mati kararwa diya ta nga tao. Ay, wana natuyang. Agronda kami ton rabe. Ha! Siguraduhan nyo lang! Oh my God, kwara, huwag hindi kagbat-batay. Ay, si Minan Sanji Kararwak. Gapo itipan nakakigtot ko kininanatuyang. Eh, apay nga tamat nga kas jay day jay. Agpungtot matan. Lahat nga raw. Saan to pa'y nga agungat ni kapitan? Uray saan tayo nga agron dia? Apay nga idadjay nga bakat kat nakaong-ungat? Una niya. Kasla isumutante kapitan dito'y barangay. Ay, feeling kapitan matan ni nanatuyang. Maray, anya ti gatangam. Ano ti lakok ita amasida? Ha! Naa. Di nakman kumakumar yun. Naa. Apay ngay nga unget kamutan, Maray. Kasa daw! Ah. Dito'y lang ng tirsinam ti pagtugtugawam. Di ka pa'y mapanag-duty di barangay hall. Naa. Aywan anya. Jotik sa ngagpaiso ita. Ha? Awan pa'y serbiyo ang nabutusan nga opisyal. Ay na, ay saan ka kadin nga unget, Maray? Talagang akong ungot ha! Nga may no unget ka. Lumalaad ka, Maray. Ha? Oho? Saan mo man nga yawawan? Ay wan, Maray. Bayam, mapanak ag duty. Iso asaan kan nga unget, talumaad ka. Ay nasaya at ay may ka nagduty kagawad. Itay kapay nga urayan. Wan nga rod, Kapitan. Nalipat ka duty gayam ita. Ah, Imbaga ta imay ni Marito yang anang ipalagip kanyak. apay masapol, apalagi panda ka. Ah, Ay, gagangay tikas kanyak abaak. Adan dani bumakutan, Kapitan. Managlilipat meten. ay alag tugaw kanta ni. Ano dagiti nakapila nga umay agreklamo. Uwan, Kapitan. Oh, asino ti umanang agreklamaw? Umasidod kayaw. Siyak ti kagawad un duty itangal daw. Enteng, agronda kanumat dagiti tanod mo ita arabi eh. Ay mayata. Adyak masango ida akasarita tanay. Ado ter aramidak. Binagaan kanumat ida ni Marituyang. Ah, ay nasayat ah. Ay, feeling kapitan kanon ni Marituyang. Bayam no feeling kapitan. Ay, kunamlan asino ang mapan-agungot-ungot kan agban-ni-ban-nikos di tarwar. Ay, feeling kapitan karon ah. Ay, kat panagrik na nga road kat iso ti kapitana dito'y barangay tayaw. Ay, aga-asem ngay dayta. Wan, Maray, feeling kapitan atalaga ni Marituyang. Napuskol at talaga ti panagrup-rupa na. Kat sigud mat nga may nanapuskol ti rupa na. Agasem, taibaon nan dagiti tanod nga agronda. Kano nagmaya ti pan naturog dagita at tanod idirabe eh. Ita napanakit di imbaon idan. Ay, apay, pudno ayajay na damag ko. Nga uray si kakat imbaon na. Ay, pudnaw, Maray. Sika a number 1 kagawad, imbaon na. Ay, taasin no kumaday dya atuyang. Tay kunatayo nga ruden, feeling kapitana. Sapay kundi ban ni kas kanupay nga agibaon. Kawan, nakitam la kumati pa nagbanikas na. Ay, uray si ka, makapungtot ka, maribana.
Ayan nga, di naglakwam itinatang. Naglakwan. At dayamit. Na, agatarak ka mag. Naghapi-hapi ak mo ta, masay. No manua bulan na diyalag mulmulat hinararamid ka. Naghapi-hapi ka. Ita, awanan ti mayawat mo ak kwarta kanya. Italang mo ta. Anya, kinituyang daya. Ita, awanan ti may gatang iti bagas. Ay, oray santa pa lang ang magmangan. Aglangan tamot ang mga na. Ay, sana mabalay! Anya sana mabalay. Apay nga gungut kamutin nga ito yan. Kasanaw, mano aribaw jay ginastos mo anang happy-happy. 5,000 lahang mit. Ginastos mo amain anang happy-happy. Na, tuyang may labaya. Saan na ka din nga ungungtan? Agoray ka man. Sa dino di papalamngay. Agluto ka kadahin, tanapag ka dito sa kusina. Ayan tay binalsigaon. Binalsay. Apay, anan ti binalsay tuya? Itang orko kan kasalbag ka. Anay ka. Ay, nakapangunan na tuya Talaga kadahin. adi ka naknakaw. Iday, uray jak ikan iti kwarta ni tuya. Sana pulos nga agreklamaw. Ita, agungetay no saan ko nga ikan iti kwarta pare. Nah, ket apay ngay binaot na ka iti binalsig ako nam. Atawan nga rutin nyawat ko kingkwa na kwarta pare. Ay, talaga nga agungot ano kas day? Kilat matan nga imungit ni tuyang ka. Ha? Apay nga tangay. Kano ibagbaga dagiti ka baranggayan tayo. Nagbali na feeling kapitan. Ni tuyang ko pare. Piling kapitanay. Kaya't kumit tapno da ka tinulungak. Ay, nay mo day ta feeling kapitanay. Ay, naungat ni tuyang mo pare. Ay, kabutang mo mga gayam. No, ako nga. Agasam dyan na tilaw tayo nga agtatakaw idi rabi Sip kwarog. Imbag ko naman ta nagrunda tayo amin na tanaw. Isugayam dagi jay. Ti agtakaw ka dagiti manok dito yung kabil diatan. Kati sumay. Ay, no di tayo nagrunda. Awan, di tayo natiliw dagi jay nga agtatakaw. At damit gayang pagsayaatan na. No adda ni nanatuyang a feeling kapitanan niya. Ay, uwan No, saan di tayo nga inungtan? Ay, di tayo nga nagrundian. Hantayon nga natilaw, dagi jay nga agtatakaw. Ay, tasayata nagsabat tamutlaangan, feeling kapitan. Wan nga raw, kapitan. Kag, anya ngay, maragsakan kamutlaang a feeling kapitana. Ay, una! Ay, nagmayat no adamang palagip ka dagiti ka baranggayan ta. Kunak ano di mo kaya ti panagbalin ko a feeling kapitan. Kaya't ko mari. Sige. Ituloy mo, ti panagbalin mo feeling kapitan. Kaya't mo nga ituloy ka, kapitan. Ituloy mo. Kahit sa dino nga iti papanam. Ay, uuwi na ako Mapan ka siguro mangal daw anya, kapitan. Mapanak mangal daw. Mapanak maturog. Mayat ti maturog no nabsog ka. Ay katwan mala, ingkagina na. Tasya kung ti makamaw dito yung barangay tayaw. Daytoy ka, ti pagsayaatan na no adda ka ako maray. Makaturog ak itinasayat, uray imalaldawan. Wun, maturog ka lang ta, kapitan. Agenggat kay kayat mau. Amok nga ado pa'y dagiti nasken nga aramidem. Iso nasa pataan nangal daw. Talaga may, tasan asumarsardeng ti trabaho ti kapitan. Kahit, anya nga ti trabahom ita amalam. Aginadaak Aginana ka. Ay kat kasanungay dagiti lugar ako nam amapan mo pasyaran. Taad da madamdamag mo nga agsusugal ijay. Danag mon aya, kahit adda nga ronday tay feeling kapitana. Ni Marituyang. Ewan, isot dinuto ka. Feeling kapitan dito'y kabildatan. Agtalag ka iti dayjay ako mare. Talaga. Tanay, adot maitutulong na dito'y barangay tayo. Ay, Jack amukan ka, inteng.
Ay no adda problema ang maparnuay, gapo iti dayta a feeling kapitan. Makaammo ka. Anyati ko nam, agiinom tayo. Un ko machip. Uray saan tayo nga agrundi inton rabiita, agsya tayo kay di. Ninto pa yung uncle kao. Manipod ideal daw, aging gaita arabe ay. Nakaturog pa ilang. Isugayang mga Jack, nakita nga nagmalmalam. Ala, yung kagumatangan ni ti arak, ta inuman tayo. Ay, un ah. Anya nga arak, ti pagsarsarita niya, Hindi mo rin nanatuyang. Hoy. Ay, nakabuhan ni kasmanan. Etay ko pa'y adengdenggan, ti pagsarsarita niya. Apayati mo imbaga nga da kagayam di ta, nanatuyang. Umay na kami mananong tan. Wan, tasyak ti feeling kapitan. Iso ano plano yo ti aginaw. Saan yon nga ituloy? Taidanon ko day tang aramiden yo kini kapitan. Ay, sus. Ay, Chip, kas ano nga idea to yan? Adamat ni Fele ang kapetana. Ay, maong tayo no ipilit tayo latta ti aginaw. Ha? Agronda kayo inton rabe. Saan aday ta ginom inaw ti aramiden niya? Ha? Ay nawon, Maray. Amog, ti umay mo ibaga dito tersinak. Umayak gumatang iti bagas, maray. Ay, umay ka gumatang. Ay, kunak man no, umay nakmanin ungtan. Ay, wanan niya. Martis gayam ita. Rumbang kumanga da kay je barangay hall anak kajutay. Ay, saklata mo ti makitkita, Maray. Ape, adi mo dilawan ni Kapitan nga agmalmalam amat maturog. Naminsan lang mo day jay maray. Anya ana minsan laeng. Gaputa awan mang dildilaw kan kuana. Inaldawon na maturog. Kastaya. Ay na, Maray. Ado mo ti saan anasaya at nga aramida ni Kapitan. Iso asaan la ada kami akagawa ti kadildilawan. Mbala, ingkang ngarudan agjutay. Tasyak ti makaamaw kini kapitan. Saan ka nga reklamaw? Sa nagkapuakaw ni Jebangka nga nagmulay tinatayng. Nasaya at ngarod no kasta. Iso asan mo nga ilambang dahil tayo gamaw tuyang. Amok na niya dahil ta. Isang saganak laeng mata, no saan ka nga aggagay. Malay kay subli di kusinan dahil ta binalseg. Apay ngay sublay. Kano ngay mailawan mo amay pang-or kanyak. Nagsakit. Antay, ayan nga uncle kao. Ay, nakaturog. Ha? Nakaturog pa ilang aging gaita? Wen, itay pay aldaw ang nakaturog ni uncle mo. Ririingak, ngam di na kayat ti agreeng. Ay, kasapulan ka no iti barangay hall ni uncle. Ayaw ba nyo di feeling kapitan? Nangugmaw kwarog. Ninanatuyang ti piling kapitan. Isugarod nga da. Tapno, makain na naak. Ay, makain na na. No ka na yun nga ina na. Ay, wen nga rod. Nabanog anaturog anagmalmalaw. Nasobraan samutan ni Kapitan tinaginan na, Maray. Un nga raw, siyak samot ti kayat na asumukat kan kwa na. Kas kapitan dito'y barangay taya. Apay gay asikat isumukat kat feeling Kapitana kalaeng mat. Day tamot ti kunak maray. Imbag kumamot no siya kung ti pangtedan na iti honorarium na. Ay, narigat ti Kapitan, Maray. Ado ti responsibilidad na. Day ta tinadlaw ko maray. Kita man, feeling Kapitana kalaeng, ngam bimakit kan iti langam. Kas kaya, ay saus, jak mo ngaminon nagsarsarmay, nanipod idi nagbalinak a feeling kapitan. Di mo pa yan masangwa sa kaisayan day tabuk mo. Ay, nagrigat gayam at talaga ti agbalin a feeling kapitan maray. Awan pa yan panawon mo ang makiistorya kada kami kani Maribanang. Ay, wala niya. Anya nga iti baro a pagchichismisan niya. Ay, kat umay kamat ngamin makin istorya ah. Day tala ngamin pumanag na ti aramidam.
Papanam, Maray. Agawid akon maray, ngam di magasak dito'y balayaw. Adda ni Kapitan, Ay, nakaturog pa ilaan. Apay aya. day tamot laagin inanan tiar aramidin ni Kapitan. Ay, kasano. Adda kamot ngaminin anam namaan na. Ibagam kan kwa na. Jak kayatin dagbalin a feeling Kapitana. Naa. Naumakan, Maray. Nagrigat magayam. Awan pa yun panawon ka nga agluto iti kanon ni badung ka. Bayam, taibagak to day taken kwa na. Wan maray, nagrigat ti feeling Kapitana. Ay, siyak tupay nga asawa ti kapitan. Marigatanak, uray awan aramidag. Sigantukit din a feeling kapitana laag. Ay, mayak ti maturog. Magriri kaki din. Agreeng kan, tamapan ka ag trabahon. Huh? Kini ko marituyang nga feeling kapitana. Ay kalablabas na. Saan na kanon akayat nga agbalin a feeling kapitana? Ay, nagbiit na uman? Ay, nasayaat mo't no nauman. Tapno bumangon kaditan kat ing kaaramidan dagiti responsibilidad mo kas kapitan. Ha? Ala, bumangon kaditan. Ay, wait a minute. Na, Agi natakpay mo ta. Ay, dakpay nakamurmuray mo. Idulin mo dahi ta silpon mo. Sumungad ni piling kapitan. Ungtan na tanto manang. Ay, wan. Nagungot pa yung magdata nga tao. Labsan kayo pa'y dito'y paradaan niya o kwaraw. Ay, lumabas ka lang, nanatuyang. Ay, kunak no umay na kami mananong tanan. Apay kumangaungtan kayo nga'y. Kay, piling kapitana kagayam. Ay, isardeng kaun ti panagbalin ko a feeling Kapitana. Jak kayatin. Ha? Apay na umakan na natuyhang. Ha? Makaamong ni Kapitan kada kayaw. Si kangay, Chip. Kaya't mo mati agbalin nga feeling kapitan. Sana, kung tintuwa ka kas chip tanaw. Ay, nanatoyang. Saan akas kanina ti agbalin a Kapitan? Into naramket di ti biyagyo kinita tabadong tapno guminawa. Ala sige! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Entertainment! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fergie Tuklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ayan na nga, itay kwarta ba daw? Anya, kwarta nga ibagbagar. Diyan nga'y maawat yung akwarta at tricycle driver. Awan pay. Nya kalaki din na ya. Takada sumangpetak iti malam, isulangan, ti damdamagan. Apay nga'y nga awan pay. Nagbayagan, kat kunada nga itangaal daw ang maawat yaw. Nasukatan nga ron ti pizza na. Amuklatan kay, no asino ti mang suksukat iti pizza. Asinaw timang suksukat. Di parinti nga. Ni Kapitan? Wain, isaw ti mangitantantan. Tapno damot maalan na, bingay na. Kasta aya. Unyarag, nilagbain. Tumawat kay den, ti bingay na. Kat saan mo't a tricycle driver. Mas daawak ah. Kapitan, damdamag dagiti tricycle driver. No, kaano da kano ang maawat di kwartada? Itantandaman nga rodon ti pizza na ah. Di daman nga rod imbaga no kaanaw. Ha? Agong ungot o dagiti daduma. Agud daki din. Kahit saan mo't ada tayo ti mangitantan iti pizza na. Saan nga rod ang maawatan dagiti daduma? Eh, asino ti saan na makauawan? Ni kabadong. Na eh, asino ngay mati makaungat? Ni matlaang kabadong. Kunakon kat.
isulat ta ti ado ti reklamo na, dadya taaw. Ibagbaga na pa ikit di asika ti mangitantantan iti pizza ti panagawat da iti kwarta. Nga! Ay, basol ko aminin. Wan, kapitan. Hindi lang makaururay mo't dayjay ataaw. Sige. Bayan, ta ipalawag kuntukun ko na no agkita ka man. Apay nga itatabadong. Iji ka bang ibang barangay. Naawat dan ti kwartada. Aya, Wen tatabadong. Ipaspasikat pa nga ron jay barkadak at tricycle driver di takabangibang a barangay jay 3,000 pisos ang naawat na. nay. Apay nga, dito'y barangay tayo kitawan palay. Panagkunam tatabadong. Imbulsa ka din amin ni Kapitan jay kwarta tayo. Ay, nalabit na kasta. Imbulsa na amin ay. Ay sus. Isu matlagaya makanayon mo nga ibagbagaday ta. Agkukupit kay ta, kapitan. Ay, jakla ko man imbut-butos ide. Nay, apay imbutos mo ay day. Awan tata. Inudyak ko maimbutos. Naabak ko maa. Ay, isa na mabaling nga imbulsa na dayjay. Takwarta tayo dayjay. Anya nga itiaramidan tayo tatabadong no imbulsa na ngagpaisaw. Ay, kitkapkapak ah. Ha? Saan ka ngagbain? Pagbay na ngay, no kwarta ti pagsasaritaan. Bilibakan ka tatabadong. Talagaan na puskol ti rupam. Ay, sana basta na puskol. Talaga nakapus-puskol. Kapuskulan nga rod arupa ah. Anggal, no adaman imbulsa makwartami at tricycle drivers. Irwar mo kumanta itad maun. Anya mga imbulsa nga ibagbagamit kwarog. Awan ti imbulbulsak. Isumot ngamin ti mangmang ko a pagsasaritaan dagiti kabarangayan. Nang runa dagiti padak at tricycle driver. Ay na, no adda din na imas kumantisidaan ita. No adda imbulbulsak a kwarta. Ah? Ay, unan yan. Bugoong. Ay, Ika man gumatang iti sardinas ki di iti tersina. Tanay, awan si daun. kaya't mo tagsida iti sardinas. No adda ko maimbulsak a kwarta. Di papaitan ko ba? Oh, Ay, di dala makaururay dagita tricycle driver. Kaano nga tangamin ay asumang pati kwartami. Saan da pa'y nga rod nga imbaga? Tapno saan da pagpabasulin ni angkala nang ibulsa iti kwartami. Ang moment nga opisyal no asino tinalaeng nga gistorya. Dayjay akabadong. Isumot na talaga. Awan mo't nga ruti prangkisa na ngagpasada. Kunamlan asino ngagsasao. Agasem man, ta ibagbaga nakit din nga imbulsa kanon ni kapitan ti kwarta. Ay na, no imbulsa ni angkel ko ti kwartada. Saan ko maasardinas ti ipaghatang na ita? Sardinas ti umay mo gatangan. Wain kagawad. Isulang mo ti kabaalan na agatangan. Ay, makitam day ta apanunot ni kabadong. Isulang ti maditi panunot na kabaranggayan tayaw. May salaang ti makunak. Talagaan narugit ti panunot dayjay akabadong. Nasken amalinisan na. nasaya ta nagsabat na marituyan. May sasabihin ako. Anya dayta, kapitan. Ibagam ka ni padong mo. Mapan di barangay hall. Da mapanaalaan di kwartada. Ay, adan, kapitan. Win, kasangsangpit na. Ket inton bigat. Masapa, panagiwaras mi. Ay, Ay, nasaya at adan, kapitan. Na, Kunak ano imbulsa maun, kat pinagbibingayan yon nga opisyal. ay, hindi ko magagawa yan. Sige nga raw, kapitan. Tay bagak to kinibadong kaw. Badaong, adda ibagakan ka. Iso nga umisam ka. Di naman pag-isam-isamay. Tadyak makais-isam. Sigurado nga umisam ka iti dayto nga ibagakan ka. Kanya day tayo. Maalayo ka nun inton bigat, jay kwartayo ije barangay haul. Ay, amo ko na. Naudikan. Amo maun? Wait. So, masapa ka mapanintun bigat. Nasyakti mo na itipila. Ay, ay, nagragsa ka kaun ba daw adan jay nabayagan nga orayan a kwarta. Kanya nabayag ng urayin na kwarta.
Kay talaga mo't anabayagtan nga urayang. Siya, tinagururay. Saan ka akaraman? Na, anya ti kayat mo asawain. Kwartak tulayin da jay. Bukbukudam manan. Day takat ti jak kayat nga ugalaym si kabadawng managim bubukod ka. Ibingayan nakmut Tapay ko mga ibingayan ka ngay. Kahit siyak mo ti asawam. Apay, no adda kwartam, malipatam nga adda asawam. Aglilinya kaya, itong maikan kayo amin. Siyak ti umuna. Apay nga, itataba daw. Tasi kamat ti umuna. Simingit kamat tayo. Apay nga agriri ka. Kit senior citizen ak. Nay. Iso adi tuyak sang wana. Ay, sos, nagpasangaw. Awan mangagkuha reklamaw. Ay na, kabadong, ije kaliko, to first come first serve day to. Ay, sana mabalin maray. Diyak kaya ti jay likaw. Siyak ti umuna. Di dagpaunay nay. Makaramang kayaw. Na, Naalangatan ni Badong ko jay kwarta. Naala na, nanatuyang. Apay, saan pa yan nag-away? Saan pa'y nga raw? Ado kayo kanumot kat anangala. Siguro makipilpila pa'y laan. Sumipngitain. Iso ka diti ururayan. Wan, tanay, nasken nga ibingayan nak ijay kwarta na. Ay, gato na. 5,000 tinaala na. Alangan asaan na ka nga ibingayan. Ay katun na, sapay kastoy nga awan na pulos abasto may ijay kusina. Ibingayan na ka dayjay. Di ka madanagan. Ha? Dayjay man gayam ni Tata Badungaw. Ay, wan. Apay, di nak nga tanakita ditaw. Sarun wumaon. Tanay, nagparta ka magna. Wan kwarog. Badong! Urayan na! Badong! Badong! Sa dino ti papanam! Badong! ay, pinartakan na na, pinagandar je motor na, mare. Wan nga raw. Kasla di na nangag ti panagpukaw-kaw. Apay, saan ayaan na pigsamaray? Nangagkunto pa ay manipod ije barangay hall. Apay ngay anagdirdirit sumot taon. Sigurado ang mapanaginom dayjay. Kano nagtungtungan mi apagbingayan mi day ja kwarta. Kahit bukbukudan nan Ay, sapay awan bagas may maray. Di iso kumaday jay, tigatang yaw. Una, awan pa'y si daon may. Wano, amagano na pa nagpalingkay. Adda kanyak tilistaan tinasken amagatang maray. Ay kat talaga nga rod nga intarayan na ka. 5,000 ko naman di kwarta na. Ay, an mo may dayta kwarta na awat mau. Amangan no, mapan mo adagos igatang iti... Arak! Ay, sanang kang igatang ko iti turnilyaw. Tanalo kay amin at turnilyo ti tricycle kaw. Na, manula ang mat nga ti tornilyo. Gumatak pa iti pilid. Naingpis nga minin ti pilid ti tricycle kaw. Nasaya, taada pa pa ng ti kwarta na awat yaw. Tainton nagpasadak manain. Sanan nga agreklamo dagiti pasahiros kaw. Akarag-karag ti tricycle kaw. Kasta kumamat ti plano dagiti daddo maapadam at tricycle driver. Ngam ni Tata Badawng, napanan samot ininom tinaawat na kwarta. Na, kaawat na pa ilang? Ingatang na diti ara. Unang kail, ado ti nakakita kan kwa na nga gininumi dyan ilay. Sayang la ang ti kwarta. No, arak la ang tinapanan na. Talaga sayang ang kail. Awanan, mare, saan mo ang mauray ni Badong mo dito tersinak? Ay, wan nga rod maray. Saan nansan amalagip ti agaway tada kwarta na. Naglemesa diti arak. Imbag kumamag numalagip na ti gumatang iti kanin may. Agawid ka, anta iti balayo nga urayam. Ay, wanan amaray. No kumataadda ka, iti inawat na di kwarta o di inalam adagos. Ay, jakmot na panunot day tamaray. Ita, napan na ginastosan. Naragsak dagiti pada ka tricycle driver na kaawat iti kwarta ang kail. Wala ah! Rumbang laong nga usaranda para iti pagsayatan da dyan na awat da kwarta. Di da tultuladan ni Paribadaw.
Napan na inyinom adagos, iti arak. Kasing rod ni nanatuyang amang namnama, nga damot iawat ni Tata Badong Kangwana. Anya nga iti mayawat na. Sakit tinakam ah. Makitak ti pan nakadismaya iti rupa ni nanatuyang. Awa din. Nagastos na amin ng kwarta na, iti arak. Amoyo ka de, no sa dino tinagturungan ni Kabadong. Kapay ka di kagawad. Saan mo't kano ang nagawawid iti rabe ay? Nagpatpat nagngaruden naginumi jay ilay. Nay, ada subungan at tricycle. Tricycle ni Tata Badong dayda. Ingka man sabtaon, ang mga nunabartag, kat yawid mo iti balayda. Huwag kagawad. Ni. Dalapusan naksamat ng tricycle na. Oops! Tangi ako na. Uy, Tata Badong! Agring ka! Dandani ka na tinag di tatapang. Ay, ewan nga rin. Imbag saan nakapagparinak. Apay nga minanabartag ka. Ay, naginom nga rin iti arak. Damagan pa lang, mate. Berbero ka na ka ni Nanatuyang. Ay, bayang mangyag-birok na itatuyak. Nagawit ka nga ruda, hinta na nabartag ka. Ay, nagawid ang nga rudain. Mutin amaw. No, sa dino tayan si balay, mate. Amaw, no sa dinaw. Ay, nasobra am tinaginom Tata Badong. Dahil taman ti balayo, oh. Ha? Dahil aglat-lat iti atap na. Wag. Ay, agawid ang nga rudain. Itulog kayon. Ay, uwan man tanay. Matuwagak mutin amag na. Ang nagagayam nga inyibos ni Tata Badong ti kwarta naawat na kagawad. Ay, kunakon ka. Awan sa kanu apulos na bati nga uray singkaw. Nakariing siguro ni Kabadong. Pag kunamay, Denggam ang aming. Agap apadansa. Ay, nasaya at nakaringkan Badong. nakaringag pa sound. Nangipanam ijay kwarta na awat mau. Apay adinak imbingayan na. Kwarta nga. Na Agap apadansan. nagalas ka tiyugan mau. Nakanya na tayo kay. Awanay. Kumaman no nagpalingki ka. Apay ngamin nga inyinom amin ni Tata Badong ti kwarta na awat na. Kaya nga, dito yung nakalubat, dito yung kusina tuya. Ay katlo ka tamba. Mabisina kon kay. Pakanin nakmudlangay. Ay, lukatakan. Gara! Ha? Awan mo't pulos kargana na ito kinaluba mamalukong tuyang. Ha? Awan tati kwarta may gatang itimakan. Inibos mo amin, inyinom mo amin. Ayun na yun nabiyag tigas tuyain. Ha? Napan mo yung gatang amin iti arak, jay kwarta na awat mau. Kalpasan na nagragrag sakak. Sermon mo timang ngagwita. Ha? Talaga saan ka sardengan asirmonan, Badong? Kat nasken adom ka. Kaano ka nga malpas nga agsermon tuyang? Saan ka sardengan asirmonan, Badong? Ha? Ha? Ide, kastao na yaganat mau amangawat iti kwarta. Oray mula pabasulan ni Kapitan akinupit na angam idisikan tinakaawat binokbukudam metten aginastaus. Ay barindeng, tulungan nakman. Ay, oray Ay. ang patulong ka kankwana. Awan mabalin na si Kabadong. Managing bubukod ka. Iso nga ita, mangan ka iti angay. Nawatak, ha? Ay na, tatabadong. Dakas namin ti managing bubukod. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ay na. Ay, amuyaw ko kumaray. Saan pa'y? Ay na. Ad-adaan na inlabak kinebadong kao. Naa, imbag ka man, Maray. Iso matlagayam akil-kiligan ka akas kala sweet 16. Amuyo ka day, no apay nga inlabak. Ibagam nga ruden ano apay. Rinigalwan nak ni badong ko iti sabaw nga da chocolate na. Naa, kasla agar armanan. Ay, iso matlagayam anakaragragsak ka. Wan maray, iso nga rod ako nak anain labak manan kende badong ka. Ay, sige Maray, ituloy mo dya istoryam. Ay, agawid akon. Ah, Na, karugrugik payla ang tag-istorya, agawid ka. ay, jakla kayat adeng ganda kita nga istoryam. Ah, Na, napanmutin maray. naa. Kaslanangan iti nakapapait aparya ni kumari ta abanang. Ala, bayamon Maray, taagawid ni Mari Banang. O sige, ituloy mo dyan istoryaam, tanay. Uray siya kiligan. Ang gahil, napay nga ita di mo nagluto ni Antibanang. Wan nga ron. Nakakusilap pa yun. Kasta unay ti panang kusilap na kan kanggayl. Ay, awan mo't amok abasol ko kan kuwana. Anya nga awan. Nanggag na latamay. Ay, sus. Medyo arasa aspay. Imbag ni kumarik atuyang. Tarigregalwan ni Pari Badong iti sabong. Napay, di mo sinagutan ni Auntie iti sabaw. Panggapwak ko ma. Ha! Awan timangmangan. Jack aglotaw. Sus. Ay, sus, napay. Si kantumot namin ang kail. Tilay bagbagam. Kita ang man. At na nakaungay. Itulod na kami man kinina na matuyang kwarag. Nay, sa dino ti papananyaw, tataba daw. Hey, mapan kami ag-date ijay ilay. Oy, imbag man. I-date ko mamut ni na matuyang. Naglugan kayo nga ruday. Nay, nakatanaw mo niyan tim aba ng ijay tawad ah. Hey, payapayak man kitday. Kumaray! Oy, maditial daw ni Antibanang itana na tuyang. Wan nga raw, madmadlaw ko day ta. Apay aya, agap-apa da kaday ken ni kapitan. Ay, Wala, aglugan kan tuyang. Tamapantan agday. Enteng, kitaem. Kitaem! Anya ti kita. Nagkuyog da marituyang kan Pari Badong anaglugan iti tricycle ni Kwarog. Anya ko ma. Pinayapayan nakpay ni kumarik atuyang. Pinayapayan mat ko ma. Nakaragragsak akanayon dayjay ako marek. Day ta tinagdumaan niyaw ta kanayon ka ang nakakusilap. Huwin ta saan ka makadlaw? Da, anyat madlaw ko kuma. Ay, awan pa'y ko kwartak. Ay, ikang ka. Day talaga yung tipagkuskusilapam. 50! An-anwak ngay daytoy. Kwarta mo na ta. Na, Ay, awat mo. Di ka nagreklamaw. Agyaman ka, ikang ka. Nakitam ka day dagiti nakasweet nga gasawa, Maray. asino da? Asino pa'y kuma? Takabadong akan ni Marituyang. Nakitak mo't nagpaili da. Mapanda ka no ag-date. Ay, kasta ako, mamot. Ha? Bakit kan lakaydan? Ag-date da pa'y laeng. Adda ayalin na kayan kan binakatan iti ayat, Maray. Imbag tamapanda ag-date. Kaano kayo anao di nag-date ka ni Kapitan? Ay, Jack malagipan. Nay, di na kansamat i-date ni Kapitan. Ha? Dayta nga rod ti pakarurudak. Kaano na ka sinagutan iti sabsabang? Ay awan!
Amumot ayan ni Inteng dagita sagot-sagot. Unay mo't ni Kapitanan. Di nalaam mo matibang lailaw. Tiab mo na laeng kat agibaon nga agluto iti kanan na kan agpatimpla iti kape. Ayos! Mangantayo ng kail. Ay, kunak tumoy. Gimagat ni Antem nga agluto. Anday ta, yumay nanti si Dain ta. Anya nga tatin luto na. Mangan kayon! Ha! Day tati si daon nyaw! Unang bitenta uray mula into pakmet. Dandaniak masinit iti digaw, ta nagprasak matain. Anya dahito asidain. Nalamlami islang haro din. Puro pa'y green. Ha! Ano sa nyo, ti agda? Ay, sus. Angkay, makakaungat at talaga ni Antibanang. Apay nga ta. Kano inikak mo't iti 50 pesos. Ha? Ay, uray dahito na po yung angkay. Kilaban anak sait. Inna po'y pa'y ladikalman dito. Ay, awanan angkay. Kurang dyan inted mo akwarta na. Apay nga na 50 pesos lang ngay. Nalpas kayon anagde. Won maray, nagbuya kami iti Sinay, kenang restaurant kami pay. Di mo na ibagbaga kin ni Kumari Makwanang. Tamangan numapal. Kunay, awan ti mangididit kin kwa na. Kat, istoryaan nyo lang tamot akanyak. Hey, mapan kaming tumanen ang date maray. Di mo ibagbaga kunat. Mabalinti sumuraut. Ibagla nga da chaperon yaw. Ay, iba daw. Kaya't mo asumurot ni Marikwanang. Apay asumurot-surot. Agbirok mo't iti mangidit kin kwa na. Ay, maray, pasensya ka na. Ay, uwan, maawatak, maray. Kano ak nga tamot ang makabirok iti mangidate kanya? Angkay, agbuy-buya mo't iti TV ni Antibanang. Diyak kaya't adisturbon. Ta mga no makapungtot. Ingkakit di ayaban. Aha. Dungay ko sila panak. Saan? Apay kumako silapan na ka. Padasa ka? Ingka nang kail. Tapno maayo mo't ni Antay. Ay, wunta ni. Kaya't puti agapay. Barang itimpla anak iti kape. Ay, banan. Huh. Ay, kaduan ka man nga agbuya iti tibay. Ha! Agtugawak dito'y abay mo. Hay! Naglawat ipagtugawan ditoy. Apay pala nga umabay ka. Uwan mo't atap mo daganas nga agbuya iti tibay. Anyat mo'y buya amaya. Gubat dayta. Apay agubat? Saan ka di ang mahilig ka nga agbuya iti love story? Saan? Ah. Gubat itantihilig ko abuyaan. Pinaltugan ko naman. Ginubatan no ginubatan ah. Ay, isugayam anaungat ka. Takay kayat mo abuy-buyaan data. Ay, sukatam iti drama. Ay padasam asukatan inteng. Sika ti gubatan. Naa! Ha! Di naksamo dungdungwinan ni Antim. Apay mo't anak ko namday tangkay. Di mo madlaw. Saanin ana mas tilot-lutun na si daan. Un nga raw, sapay itupak na pay. Sa nabalita, intimpla anak iti kapik. Pakakitaan, adungdungon na kalatan ni Antay. Ataytan, umayan ni Antim. Oh, daytan, yignan ti kapi manggay. Ay, agyaman akdungo iti kapi atin implam. Oh, pagkapikan. Ha! Na. Asus, ay, makapagkapi akmet langan. Ha? Angkay, kita am day ta kapi mau. Na. San mo't nga agas asaw? Ay, school summit na tayo. Ay, ramanak man. Na. Anya tiraman na angkay. Naapgab. Ha? Apay anapgad ti kapi? Naglamies. Ay, kunakon kay. Madlaw ka, tasan nga agas asaw. Saan na kun alab ni Antim? Si kamam mo titimplan day tinakalamlamis akapay. Kunapgad pay. Agsangit aksan. Ay, saan angkay? Ah. Kababain. Malalaki ka, agsangit ka kitnain. Di na lab ni Antim. Imbagpay da tatabadong kanana tuyang. Tadungdungun da titunggal may sa. Aya,
Katnuin tulod ko iday di ilay, napandanag dayt. Himbag man. Damag ko akanayon pa asagutan ni Tata Badong ni Nana Tuyang iti sabaw. Mamati ka. Dayjay, akin nakuripot ni Badaw. Ang mga nusabong ti karabasa adedengdengen, ti kabailan na nga isagot ka ni Marituyang. Ay sanang kay, red roses ka now. Red roses nga. Jak mamati. Ay na, pudnaw kapitan. Nagswait na kabadong ken Marituyang. Dayjay apa nagrup-rupan ni Pari Badong. Di pa'y pulos umisam. Wen kapitan, ngem nagsweet da ken ni Marituyang. Isoan ni Marituyang, nagsweet met ken ni kabadong. Kasta ay. Awan kapitan, oray damagem ken ni kabadong. Ganibanang ka kanayon ang nakakusilap. Amok kapitan. Dinto pa'y umisem apulos. Iso basol mo dayta. Basol ko? No kumakas laka ken ni kabadong, nga ammo na timang lailo, ay kat sweet mat kan ka ni Maribana. Kuraog! Kuraog! How? Apay, Tata Badong. Inayadan mo dati ang manihaw. Ay, unak man no agap apura ka makadanon iti ilay. Tapno maitid mo adagos dita sabong asagot mo kini Nana Tuyang. Agap apura kag paisaw ang matinag dagitoy pitals dagitoy sabaw no nataltag dagitoy tricycle maw. Ayunan niya. Nga pa nga ti serving ay tad ko kanina na matuya no naibos mo tayo dagitoy pitals na. Ay way, maawatak Tata Badong. Sige nga raw, tay nayadak ti agmanihaw. Di ka agreklamon. Aray! Nagapuab! Ay, kita ili paray. Napanak man gimatang iti sabong asagot ko kinituyang ka. Ha? Ay, puno gayam asagsagutam ni Marituyang iti sabong. Ay, at apay pasuro na sukulati aparay. Oh! Ay, kunak no sismis laeng. Anya chismis nga bagbagan paray. Ah. Minakaw. Naskan, amaitad ko na ito kinituyang ka. Ay, una. Ang anya nga tamat ti isagot ko kuni Banang. Tapno di nakos ko silapan. Ay, agyaman nakbadang. Lab kagayam tuyang. Ang sigay tamapanak aglutawn. Anya ti kayat mo asidaan. Mamumlat tamit din. Anya paborita. Amok mat. Angam na ibusan dagiti manok ta. Angam saan abalay. Tasyak ti mang tiliw iti manok para ken ka. Ipamuspusam. Ay katun mapanak agtiliw iti manok iti kaaruba para ken ka. Kabailam nga ta atiliwain. Kamat-kamatak atukmaan Ay na. Nagmayatin no kastoy ti mises. Ala, agtugaw ka laang dita. Tasyak ti makaamaw iti pangaldawan ta badaw. Ay na, nagasikasan. Uray may sa tituyang no kastoy kaswait. Ay na, nagmayatay. Diyak kayat ti makipangan dito'y balayiwang kay. Apay mo? Kilaban to manen ti napawi. Ah. Nalamiis to manen ti digo ti sidain. Ay, huwin nga rod. Jak tupay kaya tagkapin. Noon niya ngay nga tatarami da kanyantin. Tapno saanin ako silap. Alangan atuladak ni Pare Badaw. Ibaganan ton atulad-tuladak. Ay, sana ang kail. Nas ka na sa bali ka, mate. Di ko nada nga original ka. Isumit. Kasto ti aramidan. Pada sa makigtutan ni Antay. Ha? Kiktutan? Ay, loko. Adan akaguran na ka. Ang mga no, pang-uran na iti balunod. Ay, aglut-luto ka ba, nag? Kit kita nga glutluto ak. Na! Damagem pay laag. Ay, sus. Na! Di ka gitutupak, Ay, mapirdi na giti gamit. Dapay gayam itid kukan ka. Kwarta? Kita, nakiktot ka nakakita. Bilangam, Nek. Ay, sagsasangaribo May sa, dua, talo, opat, 5 asag sa sangaribo.
Ay, nainteng. Ingka agtugaw ijay lamisaan. Ha? Ta isaganak ana imbag dayto si Daan. Di gumanin ana lamiis ti isa ganam. Ay saan, inteng? Jay paboritok ti isaganam. Agigup ka ita itinapudot adigo. Inteng, nabsog kamutlaan. Kurang mo pa'y. Ibagam lata Ay, nabsuga ka. Hanggang nakaragragsak man ni antita. Inlabayan na kapay. Ay, nadlaw kumo dayta. Nadlaw mo gayam. Intimplahan na kapay iti kapain. Kinigtot ko gayam ni Antim. Ha? Inikak iti 5,000. Isumat lagayam. At tuyan ti kapem. Wow. Ayan ah. Sana all. Kaputpudutan na. Yaman nakadungaw. Kwarog. Ah? Mabalin ka deng agpaituludak inton madamdama. Tama pa anak man agpapukes. Kaduaan ka. Oy, unay na nag-swipe. Agday kayo, may. Da kayo mo lang, tagin inistorya, iraman dakmat Baka mga minmaray. Ah. Awan matimangidate ken ka. Istoryaan mi nga men ti love life mi kan ni Marituyang. Marikuanang. Agasaman, tainikan ka nun ni Kapitan iti kwartana nga iso ti pinagpapintas na. Nag-date kami pa'y Mare. Oh, makitam dayta. Ita, agpadpadatan nga in love maribanang. Ay! Naragsak kayo. Di pa nang iparik na iti ayak ket mang patibker iti relasyon kabaranggayan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Yes! Ay! Adamanin na ilamang ko adilata. Ikabil kon itibag ka. Hey! Sana balay, tasaan mo't akit kita ni Marikwanang tibagaw. Isu asa anak lata mabuking nga gipuslit itilako na. Marituyang, nakaluto ako ni di pangaldawan ta. Ay, uwan maray. Mabalintan ti mapanmangan. Uwan maray. Maudi akton amangan. Taagawid akman pay. Inakman pay pakanintay po sa may maray. Sige nga rod, Maray. Umuna akon amangan, mangan kantulat ta inton umay ka. Ay! Aday ta, nakaurno nga kaun iti dilata. Saan nga amo ni Marikwanang nga inutek ayaw awid dagiti lako na. Ayos! Ay! Uray awan ni Badong kao. Adalat ta basta. Hay! Nabsugak iti husto Inibos ko ti sidaan. Nay, nagbayag ka mo't anangan, Maray. Ayun, Maray. Nabsuga ko na. Inibos mo ti nga malukong nga adobo a manok? Ayun, Maray. Ay na, nagimas. Sobra kamutan, Maray. Si daon ta kumapay inton malam ti kagudwana. Tanapun no mo day tadak kala malukong. Ha? Aya? Ay, kunak, ano inted damday jay asida Maray? Kanaga daw. Mala, agluto kan tumanan Maray Kwanang.
Kalpasan anangal daw, inyidanan iti tugaw sa agur-uraok. Ay, inayabak tapno ada katulungak, ngam di nakmat gayam matulungan. Mangirarit la iti makan. Naimbag kumamon no saan ko asosilduan. Ne, agre-ring ti cellphone ko. Nalabit ani friend me anday tan. Ay, iso kumangag paisaw. Na, nimot marito yang dayta nakaturog di tatugawan, Maray. Wan, Maray. Ay, Nakaturog. Idin to tada ka di nga agikilkilo iti asukar alakom. wan nga rod. Awan ba't maitultulong na kanyak? Ad-ado titurog na, ngam ti panagtrabaho na. Manungay nga oras, sakbay nga agrieng. Talo nga oras titurog na, no kasta amalpas amangal daw. Na, kasano na ka nga rod matulungan no kasta ngay. Ay, sana balay. Tao may itantay gayim ko at taga-ilay. Isulangan ti kadkadwak dito tersinak. Umay inton madamdama. Ay, wen Ay, na yan ni Marituyang. Awan sirbi na asuswelduam. Nagmayat ti maturaw. Nakariing kan, Marituyang. Sino day ta sa nga ilay, marikwanang? Ni friend Mian. Hello, manang. Naimbag man ta nakariing kan. Agin dudon yan sakit di day to abakot. Akas laado ti kwarta na. Idin to taawan mo. Oh, apayakas ti panangkitam kanyak, manang. Ay, di nakmanawagan iti manang. Taagkaedad tansa mo. Obeng ni friend Mian, ngam iti sika, Marituyang. Ay, apay nga da dito itirsina, marikwanang. Lading ito nga ibaga, Marituyang. Ngam iso itan ti kaduak dito tirsinak. Dito yun, ngagnaod. Kautsak ngay. Agawid kan, Maray. Tasaan ka nakasapulan dito tirsinak. Anya, nay, apay ngay akas tamaray. Basta agawid kan. Tasaan kagayam akasapulan. Nay, nanatuyang. Apa yan nakamisut ka magmag na? Akas laad na kasuron mo, nana. Kasuron ko day di agayom ni marikwanang. Kunamlan asino anapintas. Ninanami anti ibagbagayo. Napintas mo't dahi jay abakat, nanatuyang. Hun nga raw. Kinapintas pa'y tibado na. Sana kas iti duster mo, amursan. Anya, Ibagbaga lang ni Jipot tipod na, nanatuyang. Saan mo pa yung masukatan dahi ta duster mo? Idinsapay last week dahi ta. anya alas tuway. 5 tikas to'y adaster ko anya. Aw? Kat agpapadang at datakop na iti gayadan na, nana. Ha? Di ta kayo man langan na uyaw kayaw. Na. Uah! Ay, kat pudno mo't nga main adi nasuksukatan ti duster na. Mas dawak ah. Imbagkit di ata maanusan ni nanakwa ng akatulungan ni Jay Tersina na. Imayak maribanang. Taday bagakken ka. Anya dayta, Mare. Nakitam ka daing tay kadkadwa ni marikwanang. Agnanaed kat itay jay balay na. Adan asawa na. Saan na nga asawa, maray? Ngumgayom na kano. Apay, kan asino dayta agayom na? Naam-am muna kano ijay ilay. Apay ngay nga agnanaod ije balay na. Inayaban na kanaw akad kadwa na. Amukon. Tay nasa una kanyak agayom na. Nalastog kidian ni marikwanang. Tanangalay te pakpakanan na, ha? Uray sika, saan ka day? Pinakpakan na ka iti 2 alawas no jak agkamali. Ha? Ang mas daawak, ta sinukatan na kan kas katulungan na ijay tersena na. Lastog kidian?
Na. Agin babak ng ngamay ni Marikwanang. Word maribanang. Agaw awis ni friend me an ijibalay na. Kaya't mo ti umay. Agaliwaksay tayo umat Sa bagay Alamaray, sumuro ka. Ingka nga rod agrubwatan tayin tayon, maray. Ni Mari tuyang ngay, saan tayo kadi nga isurot? Saanin, maray? Jak kayat akad kadwa ti kusit ako, maray. Saan lang ako kusit? Agipuslit pa'y itilakok. Anya, agipuslit itilakom. Wan. Masya na kwa na. Ngam kastama ti aramid na. Libre mo ti kanan na dito tirsinak. Ngam, di nanto pa'y maaramid dagiti ipaaramid ko kwa na. Iti 5 nga ibagak nga aramiden na, 2 laeng ti malpas na. Pahingay. Amangan no narigat mo ti ipapaaramid mo. Anya kumangay tinarigat diti tersinak. Sa bagay Nagalas kat ti ugali na Hay, jak magustuhan. Apay na natuyang, anya tiba gamtay may ka. Kun anya day ta nakabag nga awit mo. Ilakog kumaken ka dagito'y adilata kwaraw, tawan kwartak. Awan igatang ko iti bakas. Dilata. O kita aglalaok adilata. Ha? Nangalaam ngay kadagita. Ginatang ko Di mo pa hilasidain. Gatangem ka din, tapno adda kwarta. Saan ko agatangan day ta? Amangan no dagita tay kunadang impuslit mo di tersina ni kagawad ko anang. Ha? Jak kaya ti agsida iti tinaktakaw. Ay, awan ni Marikwanang, nakarikop ti tersina na. Isa gundawayak da ito'y. Inakpurusan dagiti mula na akamatis kan parya kan dadumapay. Nagko na nga may nga inikat na kas katulungan na di ta tersina na. Ha? Mas nasirsiri ba ngam iti sika Marikwanang? Chip, ipakita to kan ni nanakwanang dayto a video. Nagalasang. Nagado ti pinuros ni nanatuyang anatang. Di na amo ang nakitak ti inaramid na. Ngamjak nagpadlaw. Ala, ipakitam to kininanakwanang. Bun Chip, bakbakatan ni nanatuyang. Nga agaala iti di na mula. Agyaman kami iti impasangom, friend Mayan. Nagado ti impasangum Wen tanagagat dagiti kakaanak anagluto. Kan naimas ti luto da. Ay wan, magustuak ti luto da. Ay, apay numang lukat ka iti restaurant mo, friend Mayan. Adamot dagita kakaanakam at agalutom. Wan ngagpaisoan niya. Kayat ko Awan lang amin kadwak amang imaton. Kayat ko, dayjay adda kumamat katulungak. Ay siya kunti maysa. Uray siyak, kayat kumad. Sige Mangkita tayo iti mabalin tayong abangan apagbalinan tayo a restaurant. Siya kunti makaammo iti pagpuunan. Ay na, nagsaya atan. Una nakwanang. Saan nga mo ni nanatuyang anaalaak iti video? Tibak-bakutanon. Awan ti ammo ng aramidan, no di ti agala iti di nakukwa. Anya nga iti aramidam ita, nana. Nasken abayadan na dagiti tinakaw na anatengkaw. Agasam ngay, nagadaw. Anya nga iti ibayad na. Katawan samot kwarta na. Basta bayadan na. Tano saan, ipost ko na iti a video kat iso ti kababae. Papayaban na kanina nakwanang iti barangay haul na natuyang. Apay ka now. Ang mga numultaan na ka. Gaputa nagtakaw ka itinatang na. Ha? Ingkan.
At da pamanagnak na nagtakaw ka. Isu adi kan makapaglibak. Anya pa managnag. Ti video ni Jipaot. Imbidyo na ka, kabayatan ti panagtakaw mo itinatang ni nanakwanang. Anya? Kababa hindi naramid mau, nanatuyang. Awan pagbayad ko, Maray. Isu nga rod ang nagtakaw, tawan kwarta. No kasta, ipos ko nga rod ti video. Kat mabuya da ka dagiti ado at tao. Sikat ti maibabain. Ay ikwa, Maray. Mabalin ka di ati rice cooker ko lang nga, hindi bayad ka. Anya, Dayjay lang hindi bayad ka, Maray. Pakawanan na ko, Kun kasyan na ka di, kinasyan ka, Marituyang. Inawat ka kas katulungak iti tersinak. Ngam ado ti maday nga inararamid mo. Mananggon daway kalaunay. Libre lang arodan ti kanam. Sobra-sobra pay. Ngam takawan nakpay laang itilakaw. Ay, kwang amen. Ay, saan to na maulit, Maray? Ik-ikan ka ititangdan mo. Nga oray awan mo't maitultulong mo kanyak. Tasyak mo't latati agong gunay. Ngam, nagaboso ka. Awan kat babain mo Ay, nasaan na maulit, Maray? Inawat ka lang arudan, tapno ada pagswilduam. Ngam, takawan nakpay. Ay na, wen, Marituyang. Da kaminto ka ni Marikwan ang tikadwan ni friend Mayan iti restaurant na. Tangdanan na kaminto. At danto pagswelduan, May. Ay, imbag kayo pa'y, Maray. Tadan to pagswilduan niyo. Ay, siyak nga ta. Saan nga tamot nga awatin day di agayim ni Marikwanang? Ay, di uray taga-ugas lay ti plataw. Ay, day ta ti jak masong batan, Maray. Kasaritam ni Marikwanang. Apay ani Marikwanang baak pa'y lati kasaritak ngay. Ti mismo agayim na. Ala inkanto kasarita. Adda ita ditabalay ni Marikwanang. Intun umay abolan ti planok apanang lukat iti restaurant ko tuyang. Ngamin, adu pa'y tinaskan nga si Kaswan, sakbay amang rugi kami. Saan nakadi mabalin nga awatan? Pasensya kang tuyang. Ngam, jak kaya tikaskan ka akusit. Agipuslit iti lako kan agtatakaw iti nateng. Pasensya kan. Ngam saan ka akayat akadwa. Sana balay, tapasitan tilakok dito istorkaw. Apag isonto, intun manglukat ni friend Mayan iti restaurant na. Sigurado ka kadi amang rikap kan iti isturmaw. Wan, Maray, okay lang. Sana bali tadyak mo't gastusan di kwartak. No bilang mabanugak iti restaurant ni friend Mayan. O, di agi katak, katagistura manan. Sabagay Padasag pa'y itati agtrabaho iti restaurant. Ikan! Ikan nyo dita! Gumatang kayaw! Ikan! Ditaoy! Ay umaya kun kwarog! Preskaw to'y lakok nga ikan. Kwarog. Hot. Kita titimbak. Presko dagiti ikan. Bangaws kan kalunggaw. Sige, gumatangak. May 1 kilo abangaos. Sigay, bit-bito mo, tasa nga supaw. Tamay 1 kilo day ta. Ita mampay ngaglaklako ka iti ikan. Ipakitak ang nagbalbaliwa, kwaraw. Awan mangawak kanyak iti trabaho. Iso nga lako-lako aklaangan iti ikan. Mayat ti kasta. Naimimas gayam ti taraon no nagtaod iti nagbanugan. Ay, pudnot ako namnana. Isu ahos to ti araramidam. Agtrabaho ka, tapno da kwartam. Adi ka kitagtakaw. Binalikas mo pa'y lang mo. Sige, ituloy mo ti agbalbaliw nana. Tapno agsaya ti biyag mau.
na toyang, husto ti ko na ni Kwarog. Ituloy mo tagbalbaliw, tapno agsaya at tibiyag mo. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.